buri gihugu ku isi uko cyaba gikennye kose kigomba kugira igisirikare gikomeye, kabone n'ingengo y'imari yacyo yose yashorwa mu gisirikare, kuko ibyo bidakozwe igihugu cyahinduka karima k'ibyihebe, ibihugu bituranye bigakoramo ibyo bishaka, ndetse n'imitwe y'inyeshyamba ikavuka umunsi ku wundi. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu rushyize imbaraga mu kubaka igisirikare cy'umutamenwa ndetse kitanyeganyezwa, ku buryo buri umwe wahirahira atera u Rwanda yasubizwa inyuma ashushubikanijwe kibuno mpamaguru. Nimvuga ibi urahita wibuka umwuka mubi umaze igihe hagati y'u Rwanda na Kongo, ndetse watumye hahora ubwoba n'ikikango mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ku isaha n'isaha twabona Sukhoi 25 z'inkongomani zizenguruka ikirere cy'u Rwanda, ari nako zimijagira ibisasu n'amabombe ku butaka bwarwo, ariko u Rwanda rukavuga ko rwiteguye uwo wese wagerageza kurwinjirira. Ndetse kugira ngo rubyemeze neza, Sukhoi 25 yagerageje kurenga imipaka ngo ivogere ikirere cy'u Rwanda, yasubiye yicumba umwotsi. Nyuma yo kurasa kuri iyi ndege, Minisiteri y'Umutekano n'Igisirikare cy'u Rwanda RDF bahise basohora itangazo ry'igitaraganya rimenyesha ko indege ya gisirikare ya Kongo yarenze imipaka yo mu kirere ikinjirira ikirere cy'u Rwanda, maze abahungu bari mu misozi ya Rubavu bagahita bayisubizayo n'umuriro. Bisa naho uko bwije n'uko bukeye u Rwanda na Kongo birushaho kurebana y'ingwe aho kumvikana. Ubwo Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yari mu bikorwa byo kwiyamamaza muri uyu mwaka, yemereye abaturage be ko niyongera gutorwa azahita asaba inteko ishinga amategeko guhita isinya itegeko ry'ikubagahu rimwemerera gutangiza intambara ku Rwanda, ndetse arabishimangira ati ubu dufite intwaro zishobora kurasa i Kigali mu Rwanda twibereye hano Kinshasa, u Rwanda tukarusira ibanga tukaruhanagura ku ikarita y'isi bitadusabye kubasangayo. Bidatinze mu rugamba rwo guhangana n'umutwe wa 23 wari umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya ati nta kindi gisubizo dukeneye mu bibazo byacu n'u Rwanda uretse igisubizo cy'intambara, ndetse nawe yongera gushimangira ko Kongo ifite ubushobozi bwo kugaba ibitero ku Rwanda bakarusira ibanga, ndetse Perezida Tshisekedi yemeza ko agomba kubera Perezida Kagame amenyo ya ruguru ngo kubera ko Kongo itakiri imwe ku bwa Kabila ari ya Beto Tshisekedi. Muri ibyo byose u Rwanda narwo ruti turahirengeye twiteguye umwanzi wese wadutera, yaba azanye submarine zo mu mazi, ibifaru n'abakomando bo ku butaka cyangwa za F-16 zo mu kirere. Natwe dufite buri kimwe cyamusubizayo shishi itabona, agasubirayo yumva ubuduha mu matwi ku buryo atazongera gutekereza u Rwanda. Bidateye kabiri Tshisekedi ati ibi ntabyo, aba yitabaje umuturanyi Evariste Ndayishimiye uramutswe igihugu cy'u Burundi, ati ngwino ntera ingabo mu bitugu turwanyire umugabo mu majyaruguru yawe wanzengereje, ndetse utaratinye no kurasa kuri Sukhoi 25 zanjye ndetse na drone zanjye za CH4 akazimarira ku butaka. Bidatinze Ndayishimiye ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muhango wo kurahira kwa Perezida Tshisekedi, yagiranye ikiganiro n'urubyiruko maze arubwira ko agomba gufatanya na mushuti we Tshisekedi bakabohora urubyiruko rw'u Rwanda ngo rwabujwe kandi ruyobojwe igitugu na Perezida Kagame. Kutaripfana bidateye kabiri Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe mu ijambo ryatangaje benshi ati nimukite ku magambo kuko ntacyo yabatwara, ati nimugatinye ibitumbaraye cyane ko buryo wazana gashinge byahita bihoka. Ubijyanye n'iyi ntambara reka ngusubize inyuma y'imyaka irenze 2 aho Perezida Kagame yatangaje ko u Rwanda ari agahugu gato katakwemera ko abashaka intambara baza kurwangiza. Ati turi agahugu gato katakwemera ko hagira ukavogera kuko twe ntabyo kwangiza dufite. Iyo umuriro watse ntabwo twe tuwutegereza kutugeraho, tuwusanga aho wakiye tukajya kuwuzimirizayo. Kugeza n'ubu ibibazo hagati y'u Rwanda na Kongo ntibirakemuka, ndetse hari ubwoba ko intambara isaha n'isaha twabona abakomando b'abakongomani binjira mu misozi ya za Rubavu na Musanze, drone za CH4 zicira umuriro na za Sukhoi zizenguruka ikirere cy'u Rwanda zirebera umuriro zirimo ziratsa mu rw'imisozi igihumbi. U Rwanda ruti muzagerageze mudushotore n'ubundi si ubwa mbere tuza, kuko aho tuhasobanukiye kubarenza nubwo muhaba no ku bwa Mobutu twaraje amasaha 2 gusa twari tugeze Kinshasa. Bisa naho uretse inzira y'amahoro gusa yakoreshwa u Rwanda na Kongo bidateze kumvikana, kereka gusa igihe ubwumvikane bunyuze mu biganiro ndetse n'inzira y'amahoro. Iyo igihugu kimwe yaba u Rwanda cyangwa Kongo gitangaje ibyo kugaba intambara ku kindi, nta kindi gita kiza mu mutwe uretse ibisirikare by'ibihugu byombi RDF, Rwanda Defense Force na FARDC,
Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Nkivuga ibi hari ikibazo gita kiza mu mutwe wacu. Ibi bisirikare byombi birwanye ni ikihe cyatsinda? Ni ikihe gifite intwaro zikomeye ku buryo ikindi gikwiye kugitinya kikakigendera kure? Ni ikihe gifite abasirikare kabuhariwe batojwe ku buryo operasiyo ariyo yose bakoherezwamo bayikora neza mu buryo bwahuranyije hagati ya RDF y'u Rwanda na FARDC ya Congo? Ninde watsinda undi? Ninde ufite intwaro zikomeye kurusha undi? Ingengo y'imari ikoreshwa n'ibisirikare byombi ninde ukoresha menshi? Bana nanjye kugira ku musozo wumva ibyo nakwegeranyirije ku bushobozi n'ubuhangange bw'igisirikare cya Congo n'igisirikare cy'u Rwanda. Urebera hamwe gifite ubushobozi kurenza ikindi. Mu kugereranya ibi bisirikare ndifashisha imbuga zitandukanye, inkuru z'ibinyamakuru zanditswe mu bihe bitandukanye ndetse n'amakuru y'ibisirikare byagiye byishyirira hanze. Felix niko nitwa. Iyi ni Felix Official Docsphere. Ikaze nanone. Igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force, cyatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka w'1994, ariko u Rwanda rwagize igisirikare bwa mbere mu mwaka w'1962. RDF ifite amashami atatu ariyo Rwanda Land Force RLA, arizo ngabo zirwanira ku butaka, Rwanda Air Force RAF, arizo ngabo zirwanira mu kirere, na Rwanda Reserve Force. Perezida Kagame niwe mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda CIC, Commander in Chief, na General Mubaraka Muganga nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Nkuko bigaragara ku mbuga zitandukanye nka Wikipedia, Trading Economics, Macro Trends ndetse n'izindi, u Rwanda rufite abasirikare barengaho gato ibihumbi 35. Buri mwaka asaga biliyoni 0.18 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyaridi 180 z'amafaranga y'u Rwanda ashorwa mu gisirikare cy'u Rwanda kugira ngo umutekano w'u Rwanda usigasirwe. U Rwanda iyo bigeze ku mutekano no kugarura amahoro yarugereranywe. Ibihugu byinshi birimo Sudan, Centrafrique ndetse na Mozambique, ingabo z'u Rwanda zagiye zoherezwayo kenshi ubutumwa bwo kugarura amahoro. Uzumva operasiyo nyinshi cyane igisirikare cy'u Rwanda cyakoreye muri ibyo bihugu, maze imitwe y'inyeshyamba ikayabangira ingata, kugeza ubwo kuri uyu munsi na perezida wa Centrafrique Faustin Archange Touadera arindwa n'ingabo z'u Rwanda. Ibyo gukora operasiyo mu bindi bihugu ntabwo bitangiye ubu, ahubwo byahereye kuva kera cyane. Operasiyo Umoja Wetu ndetse n'izindi zakozwe kera cyane kandi zigenda neza cyane. Iyo bigeze ku myitozo y'ingabo z'u Rwanda yo nintagereranywa, guhera ku kurashisha imbunda nto rocket launchers, indege z'intambara, kugeza ku kurwana nta mbunda ufite. Iyi myitozo yose abasirikare b'u Rwanda barayifite. Nubwo u Rwanda rumaze kubaka ibigwi mu bya gisirikare, mu ntonde ziherutse gukorwa vuba zigaragaza ibisirikare bikomeye hano ku mugabane wa Afurika, ntabwo u Rwanda ruherutse kugaragara kuri bene izi ntonde. Gusa reka nkwibutse ku rutonde rwakozwe n'ikigo Global Firepower muri 2023 cyashyize igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC turimo turagereranya na RDF ku mwanya wa 8 mu bisirikare bikomeye hano ku mugabane wa Afurika. Nubwo Global Firepower yashyize FARDC kuri uyu mwanya, iki kigo cyavuze ko hakiri icyuho mu myitozo ihabwa abasirikare ba Congo, kuko ngo ikiri mike ugereranyije n'ibindi bihugu muri Afurika. Ku bijyanye n'intwaro, intwaro z'igisirikare cy'u Rwanda zigira kubwira ubukomeye cyane ko ntawe barakingurira armory cyangwa se ububiko bw'intwaro ngo berekane intwaro zose batunze ku mugaragaro, kuko byaba bisa no kwimena inda kwereka abanzi icyo utunze bagaheraho bashaka ikigihangamura. Intwaro nza kukubwira u Rwanda rutunze uyu munsi nizo rwashyize ahabona, ndetse nizo byagiye bimenyekana ko zagiye kugura nk'uko bigaragara ku mbuga zitandukanye nka Wikipedia, Military Factory, CombatAircraft.com, Military Africa, inkuru zanditswe n'ibinyamakuru nka News 24 n'izindi. Nk'uko bigaragara kuri izi mbuga, u Rwanda rufite intwaro zitandukanye zirimo imbunda nto small arms zirimo FN FAR,
ikorerwa mu Budage, AKM yakozwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Vector R5 ikorerwa muri Afurika y'Epfo, IWI TAVO ikorwa na Israeli, Type 56 Assault Rifle ikorerwa mu Bushinwa, Zastava M76 ikorerwa muri Yugoslavia, M2 Browning machine gun iremereye cyane ikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, DSHK machine gun kabuhariwe nayikorerwa mu Burusiya, Vector SS77 machine gun ikorerwa muri Afurika y'Epfo, machine gun dukunze kubona kenshi ya PKM ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, machine gun nto yo mu bwoko bwa IMI UZI ikorerwa muri Israeli, pistol zo mu bwoko bwa Browning High Power zikorwa na kompanyi yo mu Budage, rocket launchers tumenyereye yo mu bwoko bwa RPG7 ndetse n'izindi ntwaro nyinshi zagizwe ibanga rikomeye zikoreshwa gusa mu bihe bidasanzwe kandi zikagaragara gake. Mu bindi bikoresho bya gisirikare u Rwanda rufite harimo ibimodoka kabutindi bidatoborwa n'amasasu, armored vehicles byifashishwa mu bihe by'intambara no mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe. Ibyo harimo ibifaru 34 bya T55 bikomoka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, ibimodoka 35 bya Ratel IFV bikorerwa muri Afurika y'Epfo, ibimodoka bindi nka BMP1, RG31 Nyara, WZ551, Panhard M3, BTR60, Autocar Cobra na Autocar Cobra 2, Vehicule Brenderege, Panhard AMR, ibimodoka birasa ibisasu byinshi cyarimwe binahanura indege, multi rocket launchers nka LM70, LAR160 ndetse n'imbunda ziremereye artilleries nka 122mm howitzer 2A18, 105mm M101 ndetse n'izindi nyinshi zitakirwa ahagaragara. Si ibi gusa kuko u Rwanda rufite indege z'indwanyi na za kajugujugu nka MI24 eshanu, MI8/17 12, SCA342 Gazelle eshatu ndetse n'izindi ndege z'indwanyi kabuhariwe u Rwanda rwifashisha mu gucunga umutekano warwo. Uretse ibi, ikirere cy'u Rwanda nacyo kirarinzwe bitagereranywa. Indege ariyo yose ikigerageza kuvogera ikirere cy'u Rwanda, kabone niyo yaba iri ku butumburuke buri hejuru ya ozone, radari zicunga umutekano w'ikirere cy'u Rwanda ziba zayibonye. Hari n'akizindi ntwaro kabuhariwe mu guhanura igifite moteri cyose gitembera mu kirere, zita zitumbera mu kirere ako kanya ngo kimanure uwo mwanzi w'ibyiza. Uretse ibi, u Rwanda runafite ibikoresho bitandukanye by'ibanga kandi bikomeye cyane birimo udukoresho duhanura indege tutazirashe tuzwi nka drone jammers. Utu dukoresho twinjira ikoranabuhanga rya drone tukarijagaraza maze igatuma umurongo ikamanuka itarashwe ndetse ikaba yakongera no gukoreshwa nabo yarigiye kurasa. Ibi ubyumvise neza, u Rwanda ushobora kohereza drone yo kurasa maze kubera ikoranabuhanga ukabonera kugarukira ibisasu wayambitse ari wowe bimejagiraho. Bivuga ko u Rwanda rwaguze izi jammers nyuma y'uko umuturanyi wo mu burasirazuba yigambye ko yaguze drone za CH4 zikorerwa mu Bushinwa zikaba mbi cyane ku rugamba kubera umuvuduko, kudahusha intego ndetse n'ibindi byose by'agatangaza bikoze izi drone mu buryo budasanzwe. Imwe muri izi drone igerageje kwinjira mu Rwanda ishobora guhita yongerwa mu bubiko bw'izindi drones u Rwanda rutunze. Ibyo mu kirere cy'u Rwanda byo ni byinshi kuko ntigeze nkubwira akajugujugu kabutindiza R23 ndetse na BM2B Iranda, kandi nazo ziparitse hari izindi ndwanyi za RDF nkuko bigaragazwa ku rubuga Military Factory. Kandi u Rwanda rufite indege kabuhariwe z'indwanyi nka Douglas C47, Bombardier -8, Bombardier CRJ, Baykar Bayraktar TB2, Antonov AN-42, Dassault Falcon 50 ndetse n'izindi nyinshi ntarondora. U Rwanda kandi rwaguze ubwirinzi bwo mu kirere buzwi nka Sky Control and Field Control Anti-Drone Systems. Ubu ni ubwirinzi bwo mu kirere bukorwa na kompanyi yo muri Pologne yitwa Advanced Protection Systems nkuko bigaragara ku rubuga Military Africa mu nkuru yanditswe ku itariki 14 z'ukwa kabiri uyu mwaka. Igisirikare cy'u Rwanda kandi gifite n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo amato y'intambara. Icyakora kubera ko u Rwanda ari igihugu kitakora ku nyanja,
ibikoresho byo mu mazi bikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda n'iby'ibanze bikora mu biyaga n'imigezi nko mu kiyaga cya Kivu n'ibindi biyaga byo mu Rwanda, harimo n'ibikoresho by'ubutabazi bikoreshwa igihe hari impanuka yabereye mu mazi. Ibi bikoresho bibarirwamo amato, imyenda yo mu mazi ndetse n'ibindi. Ibi n'ibindi byinshi nibyo bigize RDF irimo irarebana y'injangwe n'imbeba na FARDC mu gihugu cy'abaturanyi. Ku rundi ruhande, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizwi nka FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, cyashinzwe mu mwaka wa 2003 nyuma yo guhagarika intambara y'imyaka myinshi yamaze igihe kinini muri Kongo. FARDC ni uruvange rw'ingabo zari zinyuranye harimo iza leta n'iza gisivile zari zarigometse. FARDC igizwe n'ibice bikuru bitatu: ingabo zirwanira ku butaka Land Forces, ingabo zirwanira mu kirere Air Force, ndetse n'ingabo zirwanira mu mazi Navy. Mu rwego rw'umutekano w'igihugu hari kandi umutwe wihariye uzwi nka Republican Guard ushinzwe kurinda perezida n'ibikorwa by'ubuyobozi bukuru. Mu mwaka wa 2023 FARDC yari igizwe n'abasirikare hagati y'144 n'159. Abenshi muri aba basirikare bakorera ku butaka, mu gihe ingabo z'ikirere n'ingabo z'amazi ziri ku rwego ruciriritse. Ibi byagarutsweho n'ikigo Global Firepower cyashyize igisirikare cya Kongo FARDC ku mwanya wa 8 mu bisirikare bikomeye hano ku mugabane wa Afurika. FARDC ihabwa amahugurwa atandukanye n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Muri 2022 abasirikare bagera kuri 750 ba FARDC bahawe amahugurwa yo kuba mu mutwe w'abakomando bashobora kurwanira mu mashyamba. Reka nkwibutse ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora ku nyanja ya Atlantique kandi ikabikubye u Rwanda inshuro 89 zose mu bunini. Ibi bisobanuye neza ko kunanirwa kugira igisirikare gikomeye cyo mu mazi ari zimwe mu ntege nke z'iki gisirikare, kandi isaha n'isaha aya mazi cyayakoresha. Raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarirwa imitwe y'inyeshyamba irenga 120. By'umwihariko iki gihugu kikaba gihanganye byeruye n'umutwe wa M23 bahanganye kuva mu mwaka wa 2012. Kunanirwa kwikiza iyi mitwe yose ni ikindi kimenyetso simusiga cy'intege nke z'igisirikare cya Kongo. Iki gisirikare ubu kiramutswa General Jules Banza Mwilambwe, umugaba mukuru wacyo uherutse gushyirwaho na Perezida Felix Tshisekedi. Kimwe n'ibindi bisirikare, FARDC nayo ifite intwaro karahabutaka, ibimodoka bya gisirikare, indege z'intambara, drone za gisirikare ndetse n'ibindi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara ku mbuga zitandukanye zitangaza ibya gisirikare, gifite intwaro nto small arms zirimo pistoli zo mu bwoko bwa Browning HP, Smith and Wesson Model 39, Heckler and Koch P7 n'izindi. Sizi gusa kuko gifite n'imbunda nto nka AK-47 benshi twita Kalashnikov, AKM, FNC n'izindi zitandukanye. Imbunda nini z'intambara nka RPD, PK, FN Mag, imbunda z'abasirikare ba mudahusha snipers nka SVD Dragunov, imbunda zirasa roketi nka RPG-7, M40 recoilless rifle ndetse n'izindi nyinshi zitashyizwe hanze nazo ziri mu bubiko bwa FARDC. Uretse kugira izi mbunda, igisirikare cya Kongo gifite n'imodoka bya gisirikare byifashishwa mu rugamba n'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare nk'ibifaru byo mu bwoko bwa T55, Type 59, ibimodoka bidatoborwa n'amasasu nka BTR-16, BTR-152, Caspier, ibimodoka bitwara abakomando nka BMP-1 n'ibindi binyabiziga bya gisirikare. Winjiye mu bubiko bwa FARDC kandi wasangamo imbunda ziremereye artilleries zitandukanye nka D30, 122mm Howitzer n'igisirikare cy'u Rwanda gifite BM31 Grad, ibibunda rutura bihanura indege nka ZU-23-2, SEA-7 Grade Manpads n'ibindi bikoresho bya gisirikare biba byagizwe ibanga rikomeye bizwi gusa n'ababasha kwinjira mu bubiko bwa FARDC. Uretse ubutaka bwa Kongo, n'ikirere cya Kongo kirarinzwe bihambaye
kubera ko FARDC ifite indege z'intambara zaba zitwara abasirikare, imizigo ndetse n'izigaba ibitero zirekura amasasu n'amabombe. Indege z'intambara nka MiG-21, MiG-23, indege zitwara imizigo n'abasirikare nka Antonov AN-26, Lockheed C-130 Hercules, kajugujugu zo mu bwoko bwa Mir Mi-8, Mir Mi-24 ndetse n'amato karundura y'intambara akoreshwa mu kurinda imipaka yo mu mazi, cyane ko iki gihugu gikora ku nyanja ya Atlantique. Hejuru y'ibi bikoresho byose nkubwiye hari umwami w'urugamba, indoto mbi za buri musirikare wese, kuko ukibona iyi ndege hejuru yawe ushaka waba utangiye kuraga ibyawe, byashoboka ugahamagara umuryango wawe ukawusezera. Kuyibona hejuru byaba kandi gahigo, kuko iyi ndege irasiri mu ntera ya kure cyane, uburyo kuyibona hejuru yawe byaba ari igitangaza gikomeye. Iyi ndege iba yiruka ku muvuduko hejuru cyane, uburyo ishobora gutera ibisasa ahantu ntihagire n'uyibona kubera uko ntiba yihuta. Ni Sukhoi 25, indege zikoreshwa n'igisirikare cya Kongo FARDC mu bikorwa byacyo. Niba uturiye iki gihugu ushobora kuzazibona zirimo zitembera hejuru y'umujyi wa Goma. Gusa reka nkwibutse ko indege ya Sukhoi 25 ari nayo yarenze imbibi zo mu kirere ikavogera ikirere cy'u Rwanda maze igasubira igoma icumba umwotsi. Uretse iyi ndege, igisirikare cya Kongo kandi gifite indege za gisirikare zitagira abapilote, drone kabuhariwe zikorerwa mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH-4. Izi drone iyo bigeze ku rugamba biba bindi. Igisirikare cya Kongo cyanazikoresheje mu guhangana n'umutwe wa M23. Byamenyekanye ko igisirikare cya Kongo cyari cyaguze drone enye zo muri ubu bwoko, gusa ebyiri muri zo zagaragaye zahanuwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Reka nongere nkwibutse ko mu rugamba FARDC ihanganyemo na M23 n'ubu rugikomeje, kandi uyu mutwe wigarura uduce twinshi buri munsi. FARDC ishyigikiwe n'ingabo z'u Burundi, iza Tanzania ziri mu butumwa bwa SADC, iza Afurika y'Epfo, abacanshuro b'Abarusiya, Abanyarumaniya, abarwanyi ba FDLR, Wazalendo ndetse n'indi mitwe y'inyeshyamba ibarirwa mu burasirazuba bw'iki gihugu, yihurije hamwe kugira ngo ifashe igisirikare cya Kongo muri iyi ntambara. Tugendeye ku bikoresho ibisirikare byombi bifite, biragoye kwemeza icyatsinda ikindi haramutse habaye intambara, cyane ko ibikoresho byinshi byagizwe ubwiru kandi buri gihugu kikaba kivuga mu buryo bweruye ko kidatinya ikindi. Ibikoresho byose nakubwiye muri iyi nkuru ni ibigaragara ku mbuga zitandukanye, ndetse n'ibyo ibisirikare byagiye bitangariza ubwabyo, harimo n'ibyo tubona ingabo zifite mu bikorwa bitandukanye. Mu kugutegurira iki cyegeranyo nifashishije imbuga zitandukanye zirimo Wikipedia, Military Factory, CombatAircraft.com, Trading Economics, Macro Trends, Military Africa, ndetse n'inkuru zitandukanye zanditswe n'ibinyamakuru mu bihe bitandukanye kuri iyi ngingo birimo News 24 n'ibindi. Ngushimiye ko abanye nanjye kugera ku musozo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Felix Official Docsphere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazayucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye nk'ibi. Ndabashimiye mwese. Stay in touch.